Pinta pelgi nang terreno te queda, het verde. Dus het ding groen gebied. Kemen het ding groen gebied, anto e groen gebied akishonang, non se di aya ahora ki ela que eta groen, eta di 2009 kaba groen. Pero manebo susa, het ding 2009 tawatin groen, alaga het terreno, tawatin parigento tin terreno, huurgrond ding groen, ku tijdelijk orke periode kaba nos te sparanang. Oké, pas op dat ding, landbouw groen, gebied ei, no mag dit in constructie die nada het proteger. Oké? Kemen, basa aribe feite ng aki, shonang, nos turpo compreender que o governo está gewoon den toekomst, ela achter zijn direito, toekomst está duidelijk, no mag dit in nada. Oké, kiko a passa. A passa tá, una mãe, nos, di dip, tawariyama, casualmente a mi tawariyama na mi casa, ko uno, ting yeng di truck nang tabayendo den terreno, ku buren nang tamanda punto te kiki sa kita, lo ting transporte di santo, na yama police te yamami, nanta bing, a para e persona visitacionang terreno akinan no te biboso. Dit is illegaal, was te bezig. Was die 2006, was no mag die teriba. Dis comprende gewoon no mag. Pero oké, aparentemente no quer atender, na sigue. Ta llega assim na leu, que ora ma bisa na atende para evitar que ma yamanang akinan junto que police, nossa papia e a bobe explica nang, shonang, sakitong terreno di natuur, e terreno que agora que tá bosso de 2016, e terreno o bosso tim akinang, tá terreno openbaar, please, kita bosso kosnang, pasoa e no porta enang. Oké, anto no culpa nada de buren nang, na no pojuda, pasoa ananta bibe nan tranquil, anang toegende met su passada, panam pocana, het un terreno groen, que men please no passa problema que gente aqui. So anang di problema, tu descumpre com lei.